Hak Jingialehkai Premier League hapring ke Liverpool Persia ke board ni mau. Habo pai syagani ke Jingialehkai ke Liverpool kalau ben khi jar ningkong hak menit ke balai penyau leng bau hugo. Bad hak menit ke South Kendai ugak po leo ben tap ke gol ke Baar nak benta ke Liverpool. Henry hak menit ke ban riu peu sau ke board ni mau kalau ben tap ke gol ke ningkong leng bau Semenyo. Bad hak menit ke ban nyau pen riu Semenyo leo biang ben tap ke gol penyakai nak benta ke board ni mau. Bad hak menit ke pra peu pra Federico oleh ban tap ke gol pentam nak benta ke Liverpool. Bad hak ban kut ke Jingialehkai Muhammad Salah oleh ban tap ke gol ke Basau nak benta ke Liverpool. Bad hak bukut ke Jingialehkai ke Liverpool kalau khur ke 6 job hak ke Jingialehkai sedang jong ke Premier League dah Saul ar. Hak Jingialehkai Duran Cup quarter final hapring ke Shillong Lajong Persia ke Indian Navy. Hak ke Jingialehkai ke Indian Navy kalau yok berpenkhi jar nengkong hak menit ke balai pra leng bau marandi. Bad day lembaga ke gol ke Indian Navy ketam hak ke kela step dah shigulanot. Abo pai pat syaga kela min ke Shillong Lajong kalau yok ben tap ya ke gol penyakai leng bau damiat hak menit ke ban riu pekundai. Batang hadin 10 minit kata hak menit ke ban nyau pekundai ke Shillong Lajong kalau yok biang ben tap ya ke gol pentam leng bau ke penalti balakan jad sana. Baleng bagi niki gol ke Shillong Lajong kalau khur ke 6 job hak ke Jingialehkai quarter final da lak away badi orang biang syaga semi final jong ke Duran kom. Shillong Lajong 2, and they are into the semi-final for the third time in their Duran Cup history.